Fata je opet našla drugi način plaćanja, a doktor je ostao u šoku. Rekao joj je, Fato, da kaže Muji ili da riješimo drugačije. Saznajte njezin odgovor na kraju, a sad krećemo s vicevima. Koja je osnovna razlika između muških i ženskih nogu? Između muških nogu je uvijek ista ona stvar, a kod većine žena to nije. Kakva je razlika između one dame i ginekologa? Nikakva. Oba dvoje zarađuju na onoj stvari. Jedino je ona poštenija jer zarađuje na svojoj. Pitao svaki dan u kokošincu kresne sve koke osim jedne kojoj iščupa pero. Ona ga pita, zašto mene preskačeš? Tebe volim, tebe ću golu. Ulazi muž u kuću i hvali se. Ženo, pogledaj, kupio sam olimpijske kondome. Zlatan, srebrni i brončani. Žena, i koji ćemo večeras da probamo? Normalno, zlatan. Molim te, uzmi srebrni da i ti jedanput svršiš drugi. Došla starija žena u apoteku kupiti Viagru. Apotekar pita, koju želite? Po 50 eura, po 30 eura ili samo po 10 eura? Prema visini cijene i djeluje. Ma dajte mi onu za 10 eura, kaže žena. Treba mi samo da mi stari ne popiše dasku. Nakon vođenja ljubavi, dvoje razgovaraju. Dragi, ako sam ostala trudna i dobijemo dijete, kako ćemo ga zvati? On skine kondom, zaveže ga u čvar i baci kroz prozor. Draga, ako se iz ovoga izvuče, nazvaćemo ga David Copperfield. Što je to dilema? Zamisli da se nađeš u krevetu između zgodne djevojke i puška. Kome ćeš od njih dvoje okrenuti leđa? Policajac upita Fatu. Ajde, Fato, da čujemo kako se dogodilo to zilovanje. Fata će. Najprije me bacio na zemlju i počeo je skidati odjeću, a potom svezao usta i ruke. Da nisam raširila noge, i njih bi svezao. Žene u torbici uvijek nose tampone za ne daj Bože i kondome za daj Bože. Kako se zove žena koja voli sve poze? Pozitivna žena. Jedan dan ode Mujo kod doktora i žali se da sa Fatom već duže vrijeme nema nikakve odnose. Sutradan doktor pozove Fatu u ordinaciju pa ju pita zašto nema odnose sa svojim Mujom. Ona će, doktore, da budem iskrena, svako jutro se uspavam pa za posao pozovem taksi. Naravno, novčanik zaboravim. Taksist me pita da pozove policiju ili da riješimo to na drugi način. Mi riješimo na drugi način, pa zakasnim na posao. Tamo me šef pita da li da me izbaci ili da riješimo drugačije. Naravno, riješimo drugačije, ali s obzirom da šef jedino navečer ima vremena, ja opet moram kući taksijem. Naravno, novaca nema, pa opet riješimo moje kašnjenje drugačije. Kad stignem konačno doma mrtva umorna, jedino mogu zaspati. Na to doktor reče da ispričam sve ovo vašem Muji ili da riješimo stvar drugačije. Ulazi Crnogorac u sobu i vidi svoju ženu u krevetu s ljubavnikom. Vidi, vidi budale, radi tuđi posao. Sreli se Mujo i Haso u raju. Od čega si ti umro, Haso? Od hladnoće, a ti? Od sreće. Pa kako to? Eto, došao kući nakon posla, vidim Fatu golu u krevetu i odmah pretražim cijelu kuću. Podrum, tavan, ispod kreveta. Ne nađem nigdje nikog i od sreće umrem. Kretenu, da si pogledao u frižider, danas bi obojica bili živi. Haso vodi ljubav sa ženom svog jarana Muje. Odjednom zvoni mobitel, javlja se Fata, a Haso će nakon razgovora, tko je zvao? Muje je zvao, kaže da je s tobom na kuglanju. Fata i naš dobri Mujo spavaju odvojeno jer je Fata u 8. mjesecu trudnoće. Fata se sažali na njega pa mu kaže: čuj bolan, razumijem kako ti je. Zato evo ti 100 eura. Idi kod komšinice, neka te zadovolji, ali da ti ovo bude prvi i posljednji put. Mujo uzima pare, odlazi kod komšinice, ali se odmah vraća i kaže: neće, traži 200 eura. Fata će na to: vidi ti kučke. Kad je ona bila trudna, ja sam uzimala po 100 eura.
Šta vam je najbolje? Jutarnje vođenje ljubavi, jutarnja cigareta uz kaficu ili jutarnji burek sa jogurtom? Nakon čega ste dobre volje? Kažu da je život bez onih stvari moguć, ali zašto da baš ja dokazujem tu teoriju? Sredovečan par gleda filmove za odrasle i usred akcije žena viče mužu: Zaustavi film, vrati malo nazad, još malo nazad. Sad pauziraj film, tu. Muž pauzira film na pomenutom mestu, a žena reče: takvu zavesu da mi kupiš. Kaže on meni, sećaš li se kako smo bili srećni pre 3 godine? Pa pre 3 godine se nismo ni poznavali. A on će: zato i kažem. Gade jedan, nisi mi rekao da imaš drugu. Izvini, dušo, mislio sam da ćeš me ostaviti. U muža ti se kunem da raskidamo, svi ste vi isti. Budi žena muža u 3 sata ujutro. Dragi, ja bi vodila ljubav. A muž je odgovara: ma jesi li ti normalna? Gdje ćeš naći nekoga u 3 ujutro? Zašto ružne žene najbolje vode ljubav? Zato što misle da im je to zadnji put. Dolazi Mujo kući nakon posjeta ljubavnici. Legne u krevet pa se počne privijati uz Fatu. Dragi, ne mogu večeras, boli me glava. Što je vama ženama danas? Kao da ste se sve dogovorile. Brije se muž u kupaonici i pjevuši. Šuška se šuška, velik mi je ko puška. A žena iz hodnika dobacuje: možda jest, možda nije, ali za pišanje dobar ti je. Što sam starija i gluposti su mi sve kvalitetnije i kvalitetnije. Iskustvo je vrlo bitno, a i vežbala sam mnoga. Kaže meni baba, ako loše budeš hranila muža, on će da smrša i počeće da mu spadaju gaće i to van kuće. Dođe on meni na prvi spoj i donese umjetno cvijeće. Pitam ga, što to znači? Kaže on, pa ne znam, umjetni nokti, umeci u kosi, silikoni, umjetne trepavice. Mislio sam da voliš plastiku. Budite dobri sa komšijama. Ako vam se desi nešto loše, oni će davati intervju za vas na televiziji. Kažu ljudi, vidi je, uvalila svekrvi dete na čuvanje. A to što je svekrva uvalila meni dete na trajni boravak, nikome ništa. Kako je vaše mišljenje o vođenju ljubavi na radnom mestu? Jel to ide u radni staž? Na službenom putovanju direktor i sekretarica odsedaju u hotelu u istoj sobi i pita direktor: hoćemo li da spavamo kao direktor i sekretarica ili kao muž i žena? Sekretarica pomalo stidljivo: pa kao muž i žena. Direktor se izvali na krevet, dne i zaspi. Pita mene, šta jedna mlada i tako lepa dama radi sama? A ja mu kažem, prdim, hjem te gluva. Mlada dama došla kod ginekologa. Doktore, pomagajte. Otpale su mi sve stidne dlake. Koliko često vodite ljubav? 3 do 4 puta dnevno. Ne sekirajte se. Ni na autoputu nema trave. Dođe čovjek u teretanu i pita trenera: na koju spravu da idem? Želim privući što više žena. Na bankomat, tu je ispred ulaza. Na zabavi razgovaraju starija dama i umirovljeni profesor. Ona mu se požali. Zamislite, malo prije me neki drznik nazvao k***om. Sramota. Razumijem vas, gospođo. Evo, ja već 10 godina ne predajem na fakultetu, pa mi svejedno svi govore profesore. Eto, sad znate kako Fata rješava probleme kad nema para u novčaniku. Ako vas je ovaj vic nasmijao, lupite taj like i obavezno se pretplatite na kanal Vicevi. Pišite mi u komentarima koji vam je od današnjih viceva bio najjači, onaj o frižideru ili ovaj doktorov drugi način.
Kliknite na video koji vam se upravo pojavio na ekranu za još više smijeha, a mi se vidimo u sljedećoj kompilaciji. Svako dobro i živjeli!